Hello mundina namite hozo si limna kahinei kinon chule tuni ho alhani sim nga sangni le som ni langa den jong thusu chum ho phondo na ni kitaw hiti Jani chun Manipur Chief Minister Lui N Biren Singh to Meite MLA thum Delhi BJP lobo ho ki mupi dingin anakal song vinahi Delhi amho kalso na dingji pen thusu mi hon inferior po na thu do anei na wachun Biren in Center BJP lamkai ho koma Manipur Law and Order to le agang thei pena popular government tundo na ding kisei dinga hiati Internally displaced persons le Highway 2 zong agang thei pena athu chaina kha sem dinga Center BJP lamkai ho koma kisei dinga hi tin zong asei bena hi MLA Tongram Robindro Sapam Ranjan le Heikham Dingo zong Jani Delhi Kalsong la chun anapango vekiti Tuni khole BJP MLA adang hon zong Delhi azut diwahi dan thu zong akizai nahi BJP MLA ho hin BJP Northeast in Charge Sambit Patra akimupi masaruwa ama akuna Home Minister Amit Shah akimupi theina ding lampi thum ding atiwahi Manipula President Rur akikoi zawa kipan Manipula BJP MLA hon Central lamkai ho Delhi tamvp akimupi o hitai ama ho anakalso na pipen cha ahile popular government tundo na ding ahin hinla tu ni chanin BJP Central lamkai ho akonin Manipula popular government semna ding thu hi akisei do nai pui BJP MLA hon popular government kitundo ding na to anei jingwang vin Manipula popular government akitundo a hi zongle separate administration thumna lamkai KUKI zo MLA ho koma kithupi na athum lo diwa hi tin Federation of Homi hon tu masanga chu thusu an bolwa hi iam tia government ki sima minister post tu ding adeuwa hi le Manipur mi pi koma KUKI zo MLA hon ngeidam akithu masat diu a hi zong anatiwa hi KUKI Student Organization General Headquarters in Political Demand Chungchanga Kilung Khat ta pan la khom theina dinga KSO General Assembly leimakhonga thulu na anala People's Movement Chungchanga amun mona nami pi te to ke ho khom na achil ha piu vinahi hijito kilhon chun phaijang kho Kangpokpi district a Martyr member pangmona ko tuin agun separate administration ki manna pudo mang ho ki president KSO General Headquarters ahulim na chun Political movement kilung khat ta masat theina dinga KSO Assembly thulu na asim masara hi dan le mi pi hon thildang to avet chem ho a hi lo dan su thing na anei na hi KSO General Headquarters president in ahulim na chun Assembly a People's Movement bolding at thulu aki bol na ji chu a hi le nam sunga ki gin mon le ki ta san lo na asan be se ta ja hiti ong hom su to a hi lo le gop khom bol na dinga ki phat sa hi ati amana seina chun People's Movement akiti ting government to him kham nei thal choi ho tana dinga lungyal nei jong om da pui ahin KSO lungyal le GP hiji chu a hi pui ati chule SO extension ki bol masang thulu gi GP ahin gin mona kohiman anei lo dingin timna anei na hi chule group min SO ho au pisin KSO hon aseu ve ati hinla KSO lungtup chu nam sunga asang pena ki gel hole anim pena ki koi ho ki ho khom theina ding le chi khom theina dinga People's Movement hi GP a hi ati pudo mang ho kimin aseina chun political demand hi khat a hi ta jin kiloi khom na chum chuma umzo si ki ho to a chi khom phar hi ta ati hejito kilhona chu district zosia meeting age chaiting ki ho khom na thupi ta khat guna lung op kain ho ki do atua sei khom na kin gon om ding dan jong asei na hi aman CSO lam kai ho koma tipna aneina chun electoral politics a kun ki kang sia mopu na mi te ta sante lam kai na nei che ding ati gelro thei cha hi le KSO General Headquarters hin People's Movement ding thulu na hi mei jun sang ni le som ni langa General Assembly ananei uto kilhona September nisim som ni li sang ni le som ni langa ni khwa chu kim lam kai ho pan na KCLF lam kai ho tauna to thua anawai kun pan a hiu ve na hi Border to Boizin Nagaland le Assam gamgia in som kule thumlang ake halhai tin thulut khadin asei nahi Assam gam sunga zalal khusunga in som kule thumlang chu in som kule thumlang chu Nagaland langa kun hungkipat melhet lohon ahalha melhet lohon ahalha danin thulut chun asei nahi Hichi khwa chu in zakhala somnga lang umahin hichila som kula thum chu ki hal hadanin akisei nahi
in le lo ke hal ha ja gan theina tu ho security force on umna le gina api danin jong thulut chun asei na hi hi chi khu hi Assam gam sunga umahin acheng ho hi migrant muslim ho danin ake sei na hi EPG abui na hi hungpi ngamti aki het thelo wangin Nagaland le Assam gam sunga police langa alina lal hole magistrate hon amun ada ludova athu asei khom peida non jong aki sei na hi Committee on Tribal Unity kotu chun mopo na nei hon nidan somli legi sunga kamgin lal chongloi ki pui manga nasata ki mawona chunga government in sit na bol ho ama dolo le buffer zone ven pin na ki chila piding a hitayati kotu na sei na chun government of India hinga buffer zone ki tup ta ven tuma hi na dinga nge na ki bolzing a hi hechitol hona chu ki bui na hi nasata akim su a hi hinla 9 le 22 Assam Rifle Battalion ho meitei te lunglei na dinga akila do akun gillo na thil hungso ki da hiati kotu thu suina seina chun October ni simni ni kho chun alphai kot le mo nga cheng le mo army headquarter na tong kamgin lal chong loi chu sapormina akun akile lamin makhan lengmei na ga khumna lamtina anomahi kotu na seina chun kamgin lal chong loi hi meitei militant hon khul khwa ana puilu dowa anavo wahi makhan naga khwa kun chong loi hi akima theile gala panglowa ki seinum nammi te chungchanga hin do nalin ta ometin kotu THUSOH chun asei be na hi chule kotu THUSOH chun Ministry of Home Affairs in Manipur Valley area police station somathuma Armed Force Special Power Act koilu ding pha asa na lo chungchanga thimo achani na hi kamgin lal chongloi October ni simni ni khwa makhan naga khwa amana panga khul muna sugan thei ho nidan somli liki sunga government in ama dolova ahile gamgi chin ho ven bit na dinga pan kila ding chulle National Highway tua chilewa le ho hoido na ding chungsanga mopu na kila loading a hiati Alangkhan in hichithil so to ke sayin makhan wanjing area chief and chairman form association in sangten dem na anizin hi makhan wanjing area chief ahilo le chairman form in thupo na bol na chun hichithil so chu makhan le khing jang khote ni ki ka anasu ahin akibui mang pa chu security force on anhu dovin tu hin hospital akijan jing na lai zeti hichithil so hi deum lo ta hin tua gamsunga chamna hungki lepan gu laita hi jalanam chum ki ka ki het khil na asu sa the hi ati makhan gam kai hi lengmai na ga tam chen na ga mahin Manipur jalanam ki ka boina hi langnei na umlo hela pankila na meitei le KUKI ani lhona ki thopi na ki pijinga hi hitabong thil so chu ki su min si na dinga ki bola hin gamsunga thil si bolding lungpun niza hunglun ho kilim loading a hi ati Hichi chief ahilo le chairman ki loi khom na chun boina so sang na loading in tip na ane yin chule gamsunga chamna le mun na om na dinga panala jing dan jong aphong dei na hi Security force on jani chun infawi sunga sekmai police station in a hope kangla to bi sung le kangpopi district sunga new kithen manbi police station in a hope Kojim hangwel la galman cha chum anamudo winahi kamla tumbi sunga galman cha ki mudo ho cha hi le 9mm carbine submachine gun le magazine khat 303 rifle khat le magazine 9mm pistol khat 32 pistol khat le magazine locker mat bolt action single barrel gun segi locker mat single barrel khat Baufen handset thum 303 mechang round som barrel cartridge gu BP patka khat helmet thum BP waist ni magazine pons khat fiber plate lile bag ni hi kojim langa anaki mudo galman cha ho cha hi le heckler khat le cord G4 khat to magazine khat bore action rifle ni pur mechanism rifle ni improvised mortar ni hand grenade somthum lagu jangar boot ni le two plancher khat hi Manipur police on infari sunga parumpara kunazong KCP tisu People's War Group thingloi khat anamanovin hi KCP pa chu ahile infari sunga jumnam patlo mayai leikai sagor manga kun kumsom lile lia upa soibam malinganba meite hi malimnganba meite chu mi pile sarkar officer hokoma sumthum ji hi akiti Manipur police on KCP keder kumsom lile lia upa samura lapam prakash sharma Elias bungo kitizong
laifam khuno maning leikaya achen na inkom la anamanu vina hi bungo hi le phaicham sunga hospital hole milham ho koma sumdong le lezia hi kiti ama kunin mobile phone khat to aadhar card kha anamudovi achi sa october nisim thumachun manipur police on rpf pla mini zong mipi ho koma sumthum zia infawi sunga chingmei rong mamang leikaya kun anamadu hi RPF ahilo le PLA anaki manteni cha hile kumsom thumla khata upa thangjam abung meite tu pena wangkhei ningthem pukriya chenga hin khatpa choi hile akching wai bala le kaya cheng kumsom nile se gya upa naurem priyo barta sing tamo hi Myanmar junta government in angan se election commission in election dinga ki go na achil ha pising line Arakan army chief Tun miat nyangin democracy lamkai Aung San Suu Kyi lado ahilo le election chil hazong le mi pin pom thei pun ti ati Myanmar junta government hi gam sunga mi pi tha hial than na hi tu kum on la le kum ki tulbur sunga dinga phon do na aneya hi Arakan army lamkai pan di Irrawaddy thusu to akya un lipna chun junta government in mi pi tha hial kilhan na achil ha pinoma mi pi ta san achan no mule democracy lamkai Aung San Suu Kyi alhado ngai hi hijiti lowa chu mi pi ta san le pompi kilhan hi theilo dinga hi ati hijitu hi sangni le somni le khat mi pi thani na ki vai pu na ki su beizawa junta lamkai mingong lain election chil ha te ding ago do dan Arakan army lamkai lubo pan tu phun abola hi Myanmar sangni le somnia mi pi kilhan na chu adi puiti ngo na zia NLD lamkai le State Councilor Aung San Suu Kyi President U Win Myint le Myanmar gamsunga Senior Minister ho chu military junta General Ming Aung Hlaing lamkai na amadova tu chan hen tanga umahiu win hi geldo thei chu hi le Myanmar NLD government ana sunga chu Arakan army te hi terrorist group a ana phun jiwa ki het khilna na sata anani wa hi chule Arakan army lamkai pan asaina chun junta hon election bola mi pilam di lota kito sot sading agunge kito sot sading agunge tin ngona aboli na hi hichi a hi ja chu khatla khat ki het thimlo na peila Myanmar gamsung le mi pi dinga din khom phata hetai ti het thei khat chu hi le Arakan army te hin Rakhine State sunga tangsi somlakula somlali athunei naw noya umahetan hiji hupi ho hi election chila sa lo dinga phon do na jong ani wa hetai Langkhana junta election commission in jong Rakhine State sunga Arakan army hon awai hop na hupi soma election chil halo dinga phon do na jong ani ya hi Rakhine State a hi ahung lung ding all ha ni sim som ni legel le mi pi vol ha na dinga election commission in phon do na ani ya hi Mizoram Home Department to soin asaina chun state sunga Myanmar kun galjam ho biometric enrollment achil ha jing to kilhonin 37.40% zo a hitaeti hijitol hona chu tule to hi Myanmar kun Mizoram galjam 31,265 umahin hizala chu 11,693 ho hi Biometric bolsa hitai Mizoram officer data ki madung zui chun biometric register population hi pasal sangthumle jathumle somlakko numei sangthumle jangale somgi le lile chapang kum somlegit noilam sanglile jasigi somku ahiwina hi hichi enrollment hi July la chu anake pana hita na hi tule tua hi champhai saiha le longlai district ho hi Myanmar gama kun galjam ho kinga tamna pen district ho ahiwina hi chule mo puna nei kharin thusu mi ho hetsa na chun ti zat na ding amlo dan anata langin hijitol hon chun amana seina chun ko hile enrollment bol lo chu dan to ki tu lovasti su hungdu ra kilading Myanmar ki nungle ding a hiwi Galatul zia churachanpu poster service anatang chu kumni zowa zom hikita achi sa mi sangni le somne thuma pat Galatul zia churachanpu la poster service anatang chu janhin anaki zom kita na hi jani sunlam ni den 11:30 chun mail gari khat churachanpu la hongin later parser chule thildang dang ahung thain chuzowin infarlam anaki le kitai Galatul zia kumni sunga chu poster delivery anom thailo zia mi pi hon boina anatu zinga hi Galatul so ta zo nunga mail service akizom theikir hi Manipur state gamdang to angai za akiman cha khom kit na dinga kalbi khara hi tin officer hon asiwi Superintendent of Police Rachanpu
Prakar Pandi IPS in THUSOH LAHKHOM Churachandpur district sunga police personnel hon danto ki kalkiloi khom na hon sum adon api na lo diwin head san aboli na hi SPCC THUSOH chun asai bena hitabong ki bola sumle pai ki dong hi koiman anupi na lo dinga tipna anei to kilhonin hechi thu to ki mana boina tu hon SP office a head sa dinga hi ati Jani Jun security force on mail hot chen namuna gawa lut KUKI pasal ni anhu dawi police a kun tulut ki muchun heis langjor wangkhwa kun lalmin lun 45 years to le sangran wangkhwa kun sisim 45 years to in Faris district hope sunga yangong popi bazala anawa lulhanin police on boina ima loin ahin ki puidoin ain sungmi te hinga pido na ki nei ta ati Tuni khwa dinga THUSOH LAHKHOM chum bondo na hi nei theo hi chan chu hitanti